ole mar chuni som pali thotran ni ani a kan channel lo tlo thin tu te chunga kan loma abikin kan subscriber te vo bik chi bai vek ole khovel news lian ten tlar ma thupuya an man thup mai a oma chu ni min chol ni zinga Poland ram ria Ukraine sipai mun Yavarif mun ma missile manga bai kha ni kha video nu nung ber ni zan lam khan kan ron ti chuak to a ma se kim chang zokin hantar lang le te ang ke ni huna ni min chomadar som pakhat borvel an ni huna chol ni zing khan Ukraine military mun ma chu missile manga bai ani a he thil thenga hian civilian somthum panga aitlem lawan thi ni inside elamin an soya Russia lampo hian he thil thleng hian phalawa an puang ve choi mai mi somthum aitlem lawan thi ni in Russia today chuan a puang ve bok Russia sipai te hian Ukraine sipai mun ma sangni borvel an bom chetoa indona chuan mel makai zatha cha dan turle an chau ma dan tura chet kha angai thin si a chu tiang chuan Russia hi aron che ni inalang Ukraine tan hian he mun hi apoimo hle a NATO sipai te nen training an nei na mun ni in an facilities thranem taka omega ni he mun an be hi NATO member ram Poland ram ri rul mai ani a missile somthum velin an han nuai te renga military training mun ma military facilities le installation te chu a pher vengvung mai YouTube lam hian thalak mu hre om deuh da an phalo wangin chiang takin thalak an ron tar lang thei talawani mino hrathiam don nia soitong khan nei to member ram ral plan lu tamberna Poland ram ri atanga KM somni vel chawala ani a missile te hi kal sualin Poland chung deng fu ta se poi zong a poi ber mai tur indo pui pathum na lampanin Russia le NATO Europe indo na chu azin ngal purpur ngei don ani ma se hetianga in ring takaron kap fuchat chat tur hian missile naranan mangtlat lo missile accurate tak mai an mananga ya report in atarlan danin Russia lam hian cruise missile thajat mai atum dan rual lo le thel du ha lo chi missile an ron chele ka Poland atanga KM somni vel le kami mun ma chu an ron thur al dup ani ber mai tipal thil thu po in NATO ram hi Russian missile te hian deng fu ta se NATO lam hian inti palania kan hrathia mangcheu anti don reng lawa Ukraine le Russia hualin NATO sipai te hi in ring takin an om thupa Indian Ocean le Black Sea Russian Navy om mun khwarna hnaya te chuan US Indo longlian le UK longlian te po thlona tam tak phurin an bok phek duaya Lithuania Latvia Poland ate NATO sipai sing rolan ngir khup boka NATO sipai te hi activation an ni to a Indo tura in pei at vekin an ommeka ni atrula ni a member ram runna athlenga ni chuan khaile beima satu kan ni lova mani inven nan kan che tangai ve ta e ti a order zoi oile zom lo chi ni si lo an don ruala Moscow lamat le chopiat piat turan ni Moscow hian weapon of mass destruction mangani ngot lo chuan karai vak lo chungin NATO le khovel sarkar lian hian Russia hian bo bet ngalang fing phakar renga khosa China hian a economic clack chiat huamin Russia hi apui du kharangem ti ani boka ole kan soi thui ma do ne khalam chu du to kila Ukraine sipai training na mun maron beinan hian cruise missile tlon somthum zet an ron vom luta he mun hi Ukraine sipai ten hun rei taka tang to khan training nan tangkai takin an lo mang to a khothlang lam an thian US le NATO member dang tenen intoi hriamna munatan an man me ka ni tin tun naya khothlang sarkarin Ukraine tan military aid tam taka pe a thlona le teng sipai motor thachi po kap dar hak thei mizo pa hriat thiam ol samdanin darpur rocket tam takan ron pe ani kha javelin te stringer NLAW le adang singtel te meu chu Ukraine sipai te kuta thlengin Russian teng le sipai motor om khote po tam tham fe mai ka chiat nan an mang to ani Russia sipai an hung tol dor mai ani khothlang ral thuam ron thon lu zozai te hian Russia sipai kai zatha a chatna sa hle he wang hian Putin chuan US kai hroi nei to chu alo warning to a he in ral thuam ron thon lu hi du tok ro top san ro
ari sa sangani neito ne na in ma chon thei renga heng ral thuam in ron thon lu hian min siam me ka ni ron thon to su ati khawang khan khotlang lam ral thuam Ukraine an ron thon lu na lian ber pol le khotlang ho tran puina ron lu khom na Yavoriv base chu Russia lam hian an ron thlur bing ta sak maya angong ero anata ani mi somthum panga boral te hi tu tenge an zinga hian foreign volunteer an omnual ni in Russian Today chuan apuang khotlang lam chanchin bulam chuan mi puipoi soilo mi tam takan boral ni in an soya Russia lam chuan sipai le civilian an in ompola civilian te hi human shield atan an hmangani an ti ve bok ina padi kumsom limi le achhung te chuan Ukraine ram ri an kan lai me ka ni a anni hian Poland ram chhunga lutin shelter an tom man che chia ring tak takin bomaron puaka shelter bul tukverdar thalang te chu aron soi ngor dot dotani ati an him man che che ti a riat thiam ngal thuwa soi Russia chetna atagin kar thumakal meka Russian Advance Force ten Ukraine ram chhung KM tam takan luta mase anrin phak bakin Ukrainian mi huai sen rol sipai le civil soi thein ni tolova an mani theina zone threwa an ram tluk chet ai chuan ti in akoto patringin an vai molmola Russia ground troop te an chelei thei talawani kha khotlang ral thuam mangin thei top tak mevin an sual let meka Zelensky chuan ami puite a fui phur vereng boka ruai tu mong jang le tong du ramdang sarkar ruai tu te ril ru ne zonga tong kam mang thiam deuh mai ani kif kho pui chu an la hum ram Russia lam hi an commander le general enge mozat boral chungchanga an ming chele a hei wang hian a top thlen wat an tum ta mek ni in alang an che dana lian sot reu mai Ukraine sipai le volunteer te mi puite chuan thei topin Russian beilet ma se Russia sipai hi an thanem zo ko wangin khopui rang te chu an hual meka civilian tam tak dangro dang charin an dang kol oka Mariupola te phei chuan dam doi lei tur po ommu mal tolova ei turawanga tuithiang lim in turpo vanara angmai thilwang le hlu ani mipui torna anasa tak zeta engma hrethiam lo nau pang torna mu in athin rim thlak zual indona hi zong turam chunga ma hian thleng to lo se aduam tak zetani ma se bible hlok na thleng dik me ka hian ala zual tel don ni in alang boxi ani hi UN lam chuan an record an puan zar nu nung bera mi zanga somkwa paruk civilian thi to angin an soya ani na taka chuan hei ai hian an tam ngei rin ani hei hi fin fia thei chin chawan ni a kholaya ruang an char nol dana hian hei ai hian a figure hi atam jok fe turanga yani riat thei china naw pangkum som pariat hnuai lam somriat panga an boral to ani American filmmaker le journalist boral India mi Ukraine kan chan to ni kha heti lai hian US lampoi nan mi le san chan veta ama hi film siam tu le journalist ni bok ni in nimin cholni khana thi ani athi dan tak hi ka source lak na hian ta rang lo hlo mai mi pui torna satna lai rambia le khopuya te in ka haikal pui ni bok ma se zom thata hlo tok lova tin vo in lam hian Kiev le Kremlin chuan video link mangin in biak na an nei le dona hei Turkey in biak na hlo cham hnuwa anin biak pole na masa berturani heti lai hian US President Joe Biden chuan National Security Advisor Jake Sullivan chu Roma atira Chinese official tenen anin mudona ni Ukraine Russia boina chungchang an soidona Russia hian a economy tla chhatran mek dom kan pui turin China angen mek ni in source then khat chuan an tar langa hemi chungchang po hi US lam chuan an soitel ruin ani a China hian Russia apuya ni chuan US hian China a hrek don ni om takani ole Ukraine sipai mun bei chungchanga khan lut le lokila Ukraine sipai le khotlang sipai inzom na pakhat an tho dun na mun poimo ber pol chu chut chiat ani ta a tun kum som thum chunga nei to in Ukraine an rim na kong le an training ho na mun chu Russia hian an bom cheta ani Lviv governor Maxim Kozygskaya chuan cholni zinga Russian missile som thum rol ron kalte kha atam jok chu an lo kap thlani in a soi S300 le S125 te osa M1 te chuan na an la thok tha hle ti alang United States chuan he thil thleng hi an dem hle a US Secretary of State Antony Blinken chuan rong taka chet na hi top san mi turin Russia aphut
heti lai hian ni zan lam khan Russian Aerospace Force fighter aircraft rual te chuan Ivan Fankris Vakhopui airport an ron beya helai mun hi Romania mar lam ramri KM za somnga vel ni in Hungary atang KM za ni somnga ani boka NATO member ten an kar che na mun ani nimin cholni khan US Army sing rual te Polana hian da tharan ni ve chi boka White House National Security Advisor Jake Sullivan chuan Russia hian Ukraine pawna ron bayani chuan kan che ve ngal don chumi tur chuan NATO member ten sipai kan hung chuak vek to ani ati nimin zinga Poland ramri maya Russia achet khan NATO member te chu anin bengkang suawani bermai Biden chuan kan NATO member ram inches khat po bayani chuan kan en liam mai mai don lo United States le athurol puide chuan kan ram inches khat chau po kan veng him don ani ati KM somni borvel chawala Poland ram chunga tukverdar thalang soi ngor der khopa hnaya Russia chu aron che sak maya ami sel hi aring tok viau ni inalang NATO sadai thia hi tul to pani lo chuan Russia hian adu hau lovinarin oma chutianga ni lo chuan khoi raw ang humin NATO in do thlona te chu Moscow khopuya an leng lut ngal don sia ani na taka chuan Russia tan chuan US kai hroi NATO hi beimi an ni lo economy azim tot le rek be tur me kan ni boxi a rei an dei don ho lovani UN Security Advisor Jake Sullivan chuan NATO chuan Ukraine a sipayatir don lo ma se kan member ten ral thuam tran puina an pezel don Russia be nam ha chhon turin Ukraine tha kan ti chak zel don ani ati Putin an vo nu loka NATO lam chuan ral thuam thon du zelan la tum ti na chunia boruak chhejok thleng lo ram ro se report thar bera chuan nimin cholni zinga Poland ramri Yavoriv sipai mun Russian cruise missile ten an ron bei khan poisei lo mi somthum panga ayatlem lo an thi ti kan soi to a khalai hmuna khan ramdang atanga Ukraine puitura ronkal volunteer ten training na an naya foreign volunteer za somriat velan thi tel ni in an soitlat mai Reuters le news site rang in hei hi an ziaka Indian media te pon an puang bokani Russia hian intelligence anei tha thok hat ti achianga chuti la in Ukraine puitura ma ni nun na tha paron thok chuak thalai za somriat zet an boral ngal hi chu an khongoi thlak tak zeta an ram mai po ni lo mi hring na tran pui ngai te tran pui turin tuipui ra la tanga an nun na thap chunga ron pen chuak te hi mingai san om takan vani em thudang tam tak zia tur om ma se du tok le photang ni man nuam vek ole in zawai in mangtha le vek ole